Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Mga loks pagaremi giisu ni senggaitan o oras di tanu di mamagusay sa giyang kai bulan Ramadan sa iko mga pad-abandingan sa iko agama tanu agama Islam. Pagpakay sa susabad anto na atigyan ikapanako to mayto agu anto na mga ibarat yan. Ahid na pakapagusay tanron nagyang kai sa kung mga ulama tanu kapasada isa Jami'ah Islamiyah sa isa Madinat Munawwara da salakaw ki al-alim Isa Ibrahim. Guru ami balasan kawala sa danga kapakanderay nun kisu sabad wantun at tigiran iftiron akapan ako to amay to agu antun na mga ibarat yan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na sumuslim na kailangan na sabut niya na sukapan ako to na miyak kalalaan na isa sa parwagamatan wagama Islam. Dua kaklas yagyang kutuwa kapanakuto kapanakuto mala naguka panakuto mayto. Na sukapan ako to mala nagina sukasimba angka sa salakaw si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Udi na ibagay ka agyang kutuwa kabnar wallah si ko salakaw ron. Gingat man nakapanakot may ito na aya ini maanaw no mga ulamatan na tigil na kullu ma naha anhu syara' mimma huwa dhari'atun ila asyirk al-akbar aw wasilatun ila al-wuqu'i fihi. Aya man naging na syirkul asghar naginan sunganin na ini saparo Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saparo wagamatan wagama Islam akabeloy alala nuto si kukapana kutu amala udi nasuka ke taguka saging kutu akapana kutu amala. Antunay mga ibarat yan mga ulitin wallah saging kanan nakapana kutu itu. Aya mga ibarat yan aki syekh na lagi dia nasuka pakiilaylayin. Kapakiilaylayin ugay naging ka nakapakilaylayin na sutaw apa pakiilayin kau naging kutamal ka na upun kau ibagay so kabnar wallah nagito'y kiabalu niya nakapanakutua mala. Lagi diyan al-halifu bi ghairillah so kasepa sa salakaw si ko Allah. Ugay na upun na ya para tiyaw nutaw naging kutua sapa na kabnar o manusia araw kau nisepa o di na kabnar o tunong o di na kabnar o kayo mimbaloy akapanakutua mala. Lagi diyan mambu nasuka girongga masya Allahu wa syi'ta sadan sa kabayaka kabayaw sadan sa kabayaw Allah gukabayaka na upun kapakap lagi naging kutwa kapakam baya-baya seka agusu Allah na mimbeloy akapana kutwa mala ugay na yang pakasalian na kapana kutu maitu Allahu a'lam. Guru ami mi alay ko to duka klase so kapan ako to adna kapan ako to mala na adin mambu kapan ako to mayto antong na imbidaan o kapan ako to mala ako kapan ako to mayto. Barakallahu fik. Taib antong na imbidaan mangurit Allah kapan ako to mala nagu kapan ako to mayto si tanu ilain si kuraradian so kapan ako to mala na inutano kailangan nakapananggilaan kagi mapagpakaliukan yang kuguris wagama. Nasukapan ako tamay ito papananggilaan ugay naknabakanin mapakaliw kuguris agama mata ang banarakados ansik Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na mapamangning kau na rila. Lagi diyan mamwisa midaan aging ka nakapan ako tamala na ukapan ako tamay ito. Nasukapan ako tamala na kebinasan yan sumang amal ka. Allahu Akbar. Sumasukapan ako tuwa ito na sadan sa pisuldan yan nagalabak na gito'y kebinasaan yan. Ay barat yan na susambayan kay man to kaya suldan nakapakilaylayin gito'y miya binasa agyang kutuwa kapakilaylayin. Lagi diyan mambu na sukapan ako tuamala na upun mawafat agyang kuta manusia ko kapan ako tuamala na ketatapian si iku kananakaan. Adis kanyan makataubat na miya wafat ko kapan ako tuamala na ketatapian ko kananakaan. Ugay na sukapan ako tamay to na kenaban yang ketatap sa manusia si ko kanarakaan. Lagi diyan mambu bidaan yan
nasukapan ako tuamana na kailangan na mapadalam na kaagyong kutwa kipridway na ka sisagyong kutwa yun ding galabak na ugyong kutwa galabak yan ugay nasukapan ako tamay to na kanabalagid agyong kutwa abatadian. Allahu a'lam. Guru ami mi aloy ka asuka pa ki ilaylay na maapod ito ko kapan ako. Buad na mga sabab udi na anto na yung mga sabab kapisulid ko kapaki ilaylay si iko mga simbatano udi na si iko mga amal tano aso-aso at si ikwal. Masya Allah. Tanto mapiapakay sa mga urip ng Allah. Ilayin tanong suka pa kilaylay. Adna miya aluy asabab yan sa giyang kuto hadith. Kaitan na aluy na so hadith inaluy niyan na giyang kuto sabab agiyang kuto kapakilaylay. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Bakar kanu tigyan dipterwa. Anto na tigyan ni ipkaw na karkanu. Ipkal ka karkanu adigyan kutua masihid dajjal. O bakar niyan mafitna. Tigo mga sahaba, ay Rasulullah na terwang karkami. Qalu bala ya Rasulullah. Natigyan na asyirkul khafi. Sumasulan akapan ako to. Sumasulan akapan ako to. Na anto na ito tigyan, yakumur rajul yusalli. Tinagagyang kutama man na disembayang. Fayuzayyinu salatahu. Na piyapian yan nagyang kuta sambayang yan. Lima yara min nazari rajul. Sabab sagyang kutwa kapkilin yan. Si sagyang kutwa kapapagilayon umama. Nagito'y sabab pa din yan di kapipay ko sambayang yan. So, antunay manaw itong mga urip ng Allah. Kagies so manusia na waraan niya na kababayaan niya nagyang kutwa kap mentugon, kapapudyo no sa lakauron, kapkilayaw sa lakauron si sagyang kuto amalyan. Allahu a'lam. Guru ami, adna mga tao, igra adna sumuan yan na makanag sa munia tagatak na igra kuha na ditiros. Adna pamikiran yan. Udi, napalalakos ka niyan. Na adna miyon nagyan miyamangon niya papanok. Na diskan yang terus. Adna panarima. Boto pad ko kapanako to ada taro to panarima. Masya Allah. Menaraging kanainan waging kay ustadten wa pakaisyo. Dikasinagadan si kung mga tao. Aplalakos kanya nananikan ganyan si sagyang kutwa tagta kami ni na diskan yan terus sagyang kutwa diskan yan terus sagyang kutwa sungan yan na aya ka terusan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam gina subituan yan sa at-tiyara na tigin at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul giyang kana at-tiyara kasukna lagi daging natigtanwa tagta kami ni amya nagka namya arong kanya sa giyang kutwa galabaka natigyan nakapanakuto nasukasukna nakapanakuto ugay na ayapan duwan nagtanong Nabi sallallahu alaihi wasallam upama kumakagdam ka sa lagidanan natigyan na ayakap keadanan nasukatawakkal siku Allah subhanahu wa ta'ala sukapanarig siku Allah subhanahu wa ta'ala Tinggulan na tanong niyang kodua ama piaditan din dua igramia pada manan si mga pusutan. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma la yadfa'u sayyiat illa anta. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ando ni makna gyang kan na dua. Tiginahay kan nanak da pepekat talingo maku mga pipya inunta sa skabu. Maan ayap kepuunan o mga pipiana so Allah. Ayap pepegan sagyang kuta mga pipiana so Allah. Wala yadfa'u sayyiat illa ant. Da perkara si sagyang kuta mga rata inunta sa saka. Sa sungani na mapenggulaw la marata na yabuk ya perkara na so Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Guda pepekaling kubetad. Guda beger inuntabu sa si makapupuon siku Allah subhanahu wa ta'ala. Guru ami ad si kung mga pupumamakin nagsamanan mga pakabitsiran sa pakaisa kira na isiun ka sa giyang kanan bisita tano kaya mo na tigiran o mga tao diran ditiroon igira asisi isiran sa hospital udi na igira amya kapuon siran sa hospital sa penggiraw siran udah buat tigiran su doktor na miyatay sigiraw udah bu su doktor na benda sigiraw na ditano sa manan kedingiran anto na ikukumano to udi na bo to maapad ko kapan ako to Masya Allah.
Mga nagdagiang namya lo ustadiyo natigiwa udagiang ko to apato namya kasul chutekau. O di na udagiang ko to pamana aswa mibu namya kasul dagiang ko tatekau. Lagi mambo giang ko to amya kay sa atigi na udagiang ko to doktor namya tay siguraw o di na di makapya siguraw. Giana nakatero ino kailangan na sulitan di kapaka pia-pia tero kipentagen siku Allah si katero tanong siku miya kapia-pia. Kala gidagiang nga nakatero na miyawlog siku kapan ako tama ito. Ang gayon ito, kasabapan ito sa kapan ako tamala. Mababaloy tuwalalan siku kapan ako tamala. Kagyang ko ta kaya girongga. O dagyang ko ta doktor na miya tay sigiraw na upuon kasuldi panarim atika. Aya pemulong nagyang ko ta doktor na karibatan. Imbaging kasukab na rawang nasagyang ko ta doktor na mimbeluya kapan ako to amala. Na aya pa to tamap tiroga o da sabab penuwallah. Sagyang ko ta doktor na miya tay sigiraw. O di na aya piyakaw kita nuwallah. Si ikubulong yan sagyang kotap kesakit na sabab sagyang kota doktor o di na sagyang kota doktor na di makapya sigiro. Giyanan ikailangan na di tanong di makapipya kukatero tanong si kukipa pantag tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Alhamdulillah kasabutan tanong agyang kota ipantag ko kapan ako to may ito agus mga ibarat ya. Balasang ka wala guru ami kuda nga kapakanderay nun. Penelamatan tanus wala si iku mangalimu iyan sandi datarai kaya pakatalinguman niyo. Malah penelamatan tanu naging kaya kasasabapan sa kibubulos aging kaya programa tanu an-nasiha multimedia makatutuna tanok man mapita ko lagi da yauras giiswata iyo lakin niyo pagarin niyo amin Abul Hasan Alayudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito sumanga tao ang mananaguntaman sa ikapatahadyo. So kababaloy agyang kay agamat tano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isa agyang kaya dunia nalangun tanurun din matao ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanus ikatatap kenaba tanus ikakal. Search niyo agyang kaya Facebook tano ini ngaranan sa an-nasiha multimedia kilay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tano manipakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tano ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tano.